si vous aimez simplement écouter le français, nous sommes désolés. Ici, on ne va pas mettre du temps. On va tenir une conversation dans notre propre langue, le Kikongo. Donc, si vous ne comprenez pas le Kikongo, revenez dans un autre live. Bon, mbocha beno, bitke solo nandingi ya bit masi. Si benke wa Kikongwe, ben vutuka nantangwa kaka. Hein? Parce que ntangi mokuma usolo kak nandingi ya beto, samna ba bancha bet paluta. Bon, mon metal moi ba bant me puissal moi ba commentaire hein? Na nzonzol bet salaka mazono hein? Bet sala mazono bad me puissal ba nzonzol kuna ba commentaire. Nokutu ba pongi samu muchange me kufu avec kuna pile. C'est normal mucha mun me fu avec kuna parce que bancha beto me kuwa mambo et metu bilba ba kongnyos tu hein yin ke landa ka beto puintama depuis bet salaka bet me noa na bet me kustunga inza hein ba intu ke landa beto atamu chaba me fokuna samu ba yin ke landa beto me kuwandinga mbikudulu ya nzambi mpungu ba me kubika bani aba makandi abao hein mutinduna ba me sal kisali ya nena kacha makandi abao ba me filisve atamwani abao na kwenda na recrutement na l'heure Mikuyu. Tu me comprends? Recrutement na l'heure Mikuyu. Mais moulin ne dit le sam na beno. Ba in me kon pes mwele ba mos na Mikuyu. Tu me comprends? Yake kia di mingi na baina kele nantima yin ke bakula ve diambu. Tu me comprends? Bet payai. In me kuzwa bweso. Inzami pungu me pes betu bweso na kuzangis betu na kimpeve. Na kulakisi beno. Pondo monyom. Benza pondo monyom no. Pondo monyom ke kisika yina Mikuyu ke kuzitisaka satana. Mnogwa na? Mikuyu ke yimdila satana. Mikuyu ke binila satana. Mikuyu ke zangmisa satana. Isikin Mikuyu ke zangmisa satana. Kia dike vanda ver. Yage manaka kunwa menga. Kunwa ba mwelo. Kuvedisa. Kumuangisa. Isikin ka bidilu na bidilu. Ka kudile mama. Mama. Ka kudile mama. Mama. Ka kudile mama. Donc ngelenda kuboya ngena ntoto. Ngemedia ntoto. Ata mutke kwisa sadisinge. Ngeke ta levé di Zulu ke funguka. Da kwisa sadisinge. Baka bukula kisikina. Ki beni na satan me baka lulendo nyonso. Benmogwa. Ki bendi na nzambi mpume baka. Bemi mbak tetsinge ya. Alors? Oui, t'as dit. Oui, vas-y. Ah. Veillez na bascave. Betin solo le beto. Voilà. Voilà. Oui, tout à fait. Exactement. Exactement. Non, j'avais déjà vu la portée. Voilà pourquoi mon azunzana un peuple avec toi, na ku luengis bao. Il m'étonne, non?
Voilà, voilà. Mhm. Voilà, voilà. Exactement. 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 Non, non, non. Tu as, ngeme salmbote. Ngeme salmbote. Ngeme salmbote. Ah. Exactement. 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 Et là, tout à fait, tout à fait. Maton me. Ouais. Exactement, exactement. 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 Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Maton me. Hmm. D'accord. Ben, le qu'il nous parce qu'il y avait un mois d'ambia urgent, il fallait mettre solo là parce que mambia dimension ya kimpeve. Ah, muti metena kulongisa beno. Yake mambia dimension ya kimpeve. Mais façon ben metala. Ah, muti metme luengisa. Beto, ah, betkeve na kacha republique ya bawina. Republique ya ba ya franc-maçonnerie. Ben mekuwa, faut ya kotu bien na kacha paintu ya beno. Betke na porte-parole. Hein? Vous comprendre. Betke baini kuzazonza mambo ki akuzanga mna kimpeve ke talak mamu na ntama ke talaba portée spirituelle nyons tout. Amebe ba Congo. Ben me comprendre. Ne kun betu loingsa ba Congo, betu loingsa ba ntwenya betu. Belen kwen ve, betu loingsa déjà beno tango so maturin Albert Vanisos pa muelo 2000 bankama iya. Ah, betu me loingis pa ntwenya. Mibame vingila mvulu mosi na kwen bak bambwelina. Ah? Samba nzile kaka betkanga. No ba melebe bantwenya. Ba melebe bao na Sosa Kisalu Na l'heure Mikuyu. Ben metalaba mi kona Sosa Kisalu bambulmu na l'heure Mikuyu. Hein? Mais ben metal faso bantwenya betke bana distrait. Hein? Ba intuka na Kisal ba commentaire. Ah, dikane munen ku faire. Parce que bakena ndoengoso. Bakele na ndoengoso. Makandi nyonso ya ba Congo. Ben tulaki nyemya bana fédération. Ben me luengisa. Yaki veka katingema ku tul kinyem na kacha pétition. Ngeme tul kinyemo ngeme luengisi di kandi yange. Vous comprenez? Bain pe atamu cha bao mwele ya baba me bakve kak faso na Mikuyu. Vous comprenez? Vous comprenez? Ni kuna par rapport na banchi ya République ya bao amu metala kununcha mun me basi kuna. Mamuke pesa kan buzito mais na mambo ya fédération yake mambo ya kusalba bima na nzila. Unaona pesa kununcha mambo zito. Mais ça mon mambo me comme en public. Faut que tout bien en public. Vous comprenez? Et moi que bouli ben me seke wa ma ben kununcha mun me kuizonza. Veut que pesa ben mvutu. Comprendre? Yake yaba colère ve yaba colère ve. Yake yaba colère ve kununcha mun me kuizonza kuna nan me fils munyao. Hein? On s'ose peut-être.
Hein? En tout cas, il y a que même pas colère fait. Hein? Bon, il y a kunu chamun me kuizonza. Hein? Il y a kunu chamun me kuizonza. Muke tulka ka muke bouleve nyoso muke bulka parti ben mospen kuwa. Mes chers compatriotes, nous sommes en deux. Ce qui s'est passé au Congo-Brazzaville est abominable. C'est un crime. Mais combien de fois on va vous dire que Sassou Nguesso est un criminel? Souvent, Dieu parle par les prophètes. Mais quelquefois, moi je parle par Ayatonga, je parle par Pungi, je parle par la compatriote Grace, je parle par notre compatriote qui est avec vous au Congo-Brazzaville, Nzo Mathias. Je parle par Mirassa. Je parle par les assises ici en Occident, en France. Ah ben c'est parce que je partage tout ce qu'ils disent concernant notre pays et Sassou Nguesso et son régime. Et j'ai souvent compris. Bet que tout bas wana na général Mbao que kuluncha mu. Hein? Ngelenzons vena kacha mu. Mulenzons vena kacha nge. Muke pongi. Hein? Muke ve na kacha république ni me cité ina. Si nge général Mbao kuluncha mu. Kuluncha mu. Nge na kubakula diambo ve. Nge me kangama na kacha république. Inke problème nge. Hein kunutu. Yake jambi ya buzitu. Yake jambi ya kuzangama, jambi ya kubombu mwele babantu. Mulenzons vena kacha nge, kelenzons vena kacha mu. Betkina bet misal boale ya bet ya kaka. Fédération ya Congo, boale ya ba Congo. Boale ya bankaki ya beto. Yoko muna kuluntu, hein? Yake ve mambo kumanisi ke buzitu ve. Mais y a que dimension ya kimpeve. Change maison de mantoile ya mtu ya luyalo, hein? Ba inge samsa babantu ba avocat. Maître Senda. Donc y a que mambo ya ngolo. Benke na kacha république. Bet tubana beno grand frère. République ne iki. Bet tubana beno. Hein? Bet tubana beno république ne iki. Bet ko entala ba mambu betubana mambi ya république. République ni iki. Nan occupe cette définition ya république. Ni petit que wana na boile ya Pompidou no. De Beauclerc, Macron, Emmanuel, Jean-Michel, Frédéric. Yan vous appelle cette définition ya république. Yan met tout république ni franc-maçonnerie. Yan met tout république ni ba yudi ya luvunu. Yan met tout bien clairement. République ni kutuba ke kunwa ba mengi ya babantu. Beto bet bakula diamba bet megusa la fédération Congo mutin tatanza melwengisi bet megutunga. Donc grand frère singe me kangama na kacha république in bazula ku fwange. Hein? Il y a un problème ya nge grand frère. Ngelen tulven kumya pong na kachi. Pong me zangama na mambia Zulu, mambia Kimpeve. Pong kena mission ya kaka ya kutungi nzo aba Congo. On comprend? Ngelen vukis pong na ba débraziste ve. Nge me cité ba nkumbia bantu nyos nge me cité, iba bantu me kangama na kacha république. Pong ikeve mulongi ya république. Pema wa batata na mama. Pong ke mulongi ya nzambi mpungu. Na kacha fédération ya Congo, insi ya mona inumfumi ya babantu metelama. On faut bien bakulia bien. On comprend? Ici, ben na kacha ba sentiment par rapport na banque ben ba meku fokuna na république ben na pondo manyo parce que na longa beno in ke problème beno. Si ben na ko dila bao. Si ben na kacha 2 in ke problème beno. Bet na fédération bet na kacha 2V. Bet tout bana ben bien ba mbulumbulu nyonso ba petit nyonso me kon sosko kumba mbulumbulu ya bambosi okufo babantu ba inme kon kumba mbulumbulu na leo na Mikuyu
Donc il faut ba Congo bet que faut ba nyos tout. Tu comprends? Le ni bet que na tout ba grand bet net ba général mbao bet que fils ba na luvaku. Donc recycler ba. Il me côte na luvaku ba me côte mbalmosi. Et nous comprendre. Donc faut bet salen ba mambo façon bet na kuzasa. Bengele mvokis bet ve fédération qui vient à Katia République na ba yatonga ba malfaiteur ba grâce on comprend fédération qui veut ba nzo Mathias ba me foi ba kong me yiba mbong ya ba kong on comprend no général Mbao mukut yuyukuko ça c'est ce que mona tublange kununtu pour que nzo Mathias ba nzo Mathias c'est des yake bancha ici ya nzenza baimena tumfulu kacha ba Congo baime mwa mengi abeto baime yibu ba mbongi abeto baime kina tikisa bantoti abeto ponkeve ayatonga mbosa luvunu baime kina kukangisa ka ba mbosa bavana kimfumu badiate ba Congo na bantoti ba ponkeve ba grâce luemba baime kuna tikisa nzuti ba ya baket na sike ba mboshi ba traite ba kaungana kacha luango comprendre. Donc, Metsenda, fonge zona kuluntu, ponkeve na kacha république, ponkeve compatriote, ponke matriote. On comprend? Donc, on met telamawa, nankumbia nzambi mpungu, kote mukelawa, mukena dikandve, mukena kuluntuve, mukena lekive, mukena kentve, mukena mwanve. Na mambu ya metal fédération ya Congo, mambi ya metala bantoti abeto bimvoa me abeti na banchi abeto. Vous me comprenez? Hein? Donc faut ya kotu bien nakati ya makuti ya ba. Comprendre? Mambi ya ibetu loengsaya depuis ntama. Bantuenya yai wab mutinde bantuenye. Bantuenye donc bantuenye na mekwenda kotu ba mosi nakati ya mutambi ya Mikuyu, hein? Bantuenye mekwenda kotu ba mosi nakati ya mutambi ya Mikuyu. Donc, Benizoliki, nan ke dili beni. Vous me comprenez? Nan ke dili beno. Kak ba debrajis len dili ben faso ba général Mbao ke na dili ben bubiaye ba sos ku tuba pong na kacha. Ba ben ponze in ke kata. Ben me talve kata ina. In Mbao me ku bajis. Ya ke vrai kata ngolo ben ke na kutalave ya. Général. Bongia go kuba. In ke kata ben metam kata ina baba ni sos ko kotis diabet na kacha république ba à travers kata in ke formule me katukuntama donc nge général Mbao ko tenge ko na tambula nge kena bal na kacha nzutu banchi nzol ku fwange nge me kangama na république ya mfulu ya bidulia manyongo nge me kot na deux ya bantuenyi ya me kwen pes me kwena na recrutement na l'heure ya Mikuyu, na recrutement na l'heure ya Mikuyu. Mais quelle naïveté! Mais bon, ben etal bantuenya pondo monyoma. Semen tout na bao, obet baskeno, bet salen révolution populaire, bake manga. Ben tout na bantuenya mutindi bake manga. Ben tout na babo, minduke na kwenkune. Bet baken bet kwenen, bake van batiantek na kwen fun ben nasike bamboshi. Vous comprenez? Mais ba maison na bao, ba lebe ba maison na bao bon. Ben kwiza na l'heure ya Mikuyu. Ba nyos me s'aligner. Ba milliers ba me s'aligner. Ben ngana talave l'envoûtement. Ben bantonya. Ben ngana talave que ben ka envoûté. Ba tatia ben ka envoûté. Ba bane ben ka envoûté. Ata mos na beno ni ba tatia beno ba ngwanka se beto. Me kondo na kubakula ti ya vanda mutambi ya mu ya Mikuyu don na ndotu ben kelina atamos na ben bantuenya kina meso ya kufunguka na kutana na 13 na kututi inga mutambi ya Mikuyu ben metali ave atamos na beno
len ku bakula pongin ke wana kuna tubla kwan becha mfume becha luango sa majesté tikezi ngape betubla beti jambia mama betio mama Olga mfume ya mpangala kencha kukuba tubla beti jambia mfume beto birangi mfume ya nyadi tubla beti jambia atamos na ben len lubuk memve on comprend ben me kondo na kulubuka yakina laksa envoûtement façon yake nini mais ben ke sala ino ya mpamba ben bantu enye ba me ben na l'heure ya Mikuyu kat façon ina ben me kusku fo ya nkatu ben me kuitekis ba mwele ben ya nkatu mais ba me ben na lupange ba mbulmbul no ba me ku fo ben na l'heure ya Mikuyu no mais sam na ki benin bikana ya moyo metela me vena ko tout petit bon comme yake lupange ba mbulmbulu petit yoken kwan balmosi mais ben zela kumba mbulmbulu no ça me trouve ko bet salen kwan mbulmbulu ngwa balmosi bet baken kaminduki ya bet nyengsen kwan ya balmosi ben ku fo ya nkatu ya mpamba meno kunu che bet mbaou kena dilabe na bola Pompidou kuna na maître Sylvain Senda e ba so skotisa ba pongi ba mfumu mtoto ya federation na kata ya bawina il ba kubikaka ben ba kulave donc kata ya banyo spa zabaka bake bul kata ya bawu na ba cuisine na formule mais nan bitke utiliser mbawu pour que mbawu na kimpeve ku kotis federation kong na kati na kunwaye ba na kati ya republique ya bawina ya mayuya abena kusizwa beti na kati kuna asike mpia pongi ke na kati ya republique ya benve pongi na kati ya federation ya Congo ben me comprendre wap mutin ba mama na batata metalve mambe na kimpeve wap mutindu ba milongi ya nzambi ben moske tu ba milongi ya wap mitin ba inke bikulaka ba mami na batatnik na ba bizinga me kon kutal diambia me ba bizinga kia kukauka ba bizinga kia kuyuma inke pondo monyom nzam kenya na kacha ba bizinga ve iwap mutindu ba mfume ba ngunza metal ve diambia kina kukuizaka jam ni jam na ntotia avant ya salama nzam kelu ngisa babanchi yanga bisiele yani banya yani nzambia kukuba bet ba Congo ngele mukongo len kubwa ka façon ve ndwengo ske vanda na ndosi na babizizi na ndinga na kimona mes ngeke tala etu muke basike ve bubia ngetu muke sogonzela on comprend ben ki na kacha pondo monyom ya me van vrai kata on comprend ben metal kata in ba mesala ben metal me veo ni am gonna ku révéler ben yao ben metal kata ni ya na ku vutul bet na kacha na ku kangis bet na kacha mukombo ya republique fu ba basis kumbia pongi ba vukisia na ba debraziste bain me kwen tekis banzuti ba ya bukento to ya bubakal na kacha ba loge comprendre général mbao kumbia pongi na kach kunve ponki na kati ya federation ya Congo na nkumbi ya Bangkok beto na nkumbi ya nzambi mpungu ponge kunve fuben kuwa ya mboti comprendre yake mambia buzobi ya beto bakunchi ya beto kina kutatamana kusala buzobi ya beto kuzi pesa solution baka soskwen kumba mfumu na kati ya republique baka soskwen bakululendo na kati ya republique mindele yilama yidikaka bake pre na kutekis banduti ya bao mataki ya bao mwele ya bao kana kon baki kimfumu ni yao kina ku nataba nduenya bet na mfuelolo kukwamisa manyongo bampasa mutina nkondoli ya kuzwa nkondoli ya kisalu likole ikeleve l'hôpital kakia mpasi na mpasi kansi republiki na
ba bakena babwali ya mputu bakena kudia kunua kubina kulwata bamasapatu na mukandi ya ngandu binkuti ya ntalo batomabili ya wolo ni ina kena kusala bamanga puiza kota na fédération. C'est incroyable. Tilerie kunuti ya beto mbao kena zona ya kumambia ya république kena zona ya mambia chers compatriotes ametala mais iki ben kena kusosa nki urmu sakana iki bambange bet kena kusosa baleki me sal kisali ya ngolo bame ningisi nza ningisi bangomba ningisi bamfinda bame ningisi bamfumi ya politique bame basis Mikuyu na nganda beno mekangama na république ba debrasis bebenge ka babanche ba binzambi zambi comprendre donc ben tout na basasu na ba Macron Emmanuel si ben me salba bimya beno ya tombe na kusosko zubuisis fédération abena kununga asiki mpia fédération kele banchi mpangala ke tungu mpangala bantu ya bwenza ke tungu la bwenza bantu ya lekumu ke tungu lekumu bantu ya nyadi ke tungu nyadi bantu ya luango ke tungu luango minakache musiku 1 mosi musiku ya kukuba ya fédération ya Congo inaketula muntu na katikati ya diamu nyonso kuvutula buzitu ndandu ya Mukongo na kati ya ntoto ya yangi ntoto weni kena kukondwa mwankaba ntoto ina kena nguba kena ta na ntoto kena kukonda nkaba benima kuwa batete na mama baina mekukonda mwamba lepinda betmen na tilba mwambisi kuna mwadi kayabu mwantete wabi bete malenge mbal Congo on comprend ni mutindu na contexte ya fédération kutungu fédération na dimension nyonso l'hôpital ya nene na Luango l'hôpital ya nene na Ebiti l'hôpital ya nene na Kinkala ni mutindi na compagnie inke salma futa ndomi na Luango compagnie ya madia na kati la bwenza bilangi ya nene banzila ya nene mefungu na Ibiti nzili ya nene na Mpangala kuna tekisa kusala mumbungu ndani kena kukotaka ni vision ya fédération ya Congo ya kelvete mutu bulu lendo kwa intale mindele zangishi yandi yani kumu mvumu ni yan misik ni yan bimnyos kak ni yan bime bubot kak ni yan mambina imeni vous me comprenez imbekira kutubakawa donc ben si ben kono salbu mbulubule beno na kacho lutumuni ya bancha pampidu mindele imbi bako tsabe na binzami zabe kana kulemanaka bitu kustubil beno diambo nyonsi ya ba république Macron Emmanuel metubil benya république ni franc-maçonnerie vous comprenez mona sosa kwa ni yawa mais yake yandeni na singia ya Macron Emmanuel metubil benya république ni franc-maçonnerie me mu fuyete muzati mufisa kwa namba wa bantu mingi Macron Emmanuel metubil benya elle metubil benya non Macron Emmanuel. La haine des juifs, la haine des francs-maçons procèdent du même élan. Sont deux préludes, deux prétextes à la haine de la République. Puisque la haine des juifs, la haine des francs-maçons procèdent du même élan. Sont deux préludes, deux prétextes à la haine de la République. Puisque s'en prendre à un juif, c'est toujours aussi chercher à atteindre le projet politique qui le reconnaît libre et égal, qui le reconnaît comme tel. C'est toujours chercher à atteindre la République. Et bien voilà. Donc, franc-maçonnerie égale loge à bao.
ametubenia makuna wana ametubulia benu ametubulia benu betubulia benu Mikuyu gena nganda. Mesdames et messieurs, aussi longtemps que la franc-maçonnerie sera au travail, la République sera en éveil. Aussi longtemps que la franc-maçonnerie Mesdames et messieurs, mesdames et messieurs, aussi longtemps que la franc-maçonnerie sera au travail, la République sera en éveil. Aussi longtemps que la franc-maçonnerie sera au travail, la République sera en éveil. Donc ça veut dire qu'on est gouverné par ces malades de francs-maçons. Donc, béni que vous êtes chers compatriotes là, une que diambe béni à franc-maçonnerie. On comprend? Donc, bandouenya béni dile bakuna. Banta fédération qui n'a qu'à deux ya béni. Donc, bandouenya zola kumba mbunbulu ya bamoshi na kusalili nani? Wap mutindu bentubili mwenye wap mutindu mu Congo nge mvumu ntoto bantote nkiange bankaka nge mebike nge ya Congo nsilulwe Congo dieto bankaka basisa zo Congo nsilulwe Congo dieto bankaka basisa zo Congo yake ya nsilulu bankaka ya beto bikraka beto ya mebankaka na nzile nani ya nzabi mpungu tulendo mfumu ya bantu ya ntete ya moyo yawa. Donc nge mwane mukongo nge kena kuna dila kisali na mumboshi nge mwane mukongo nge mwane mpangara bwenza nyadi lekumu luango nge kena kuna didila kisali na mumboshi na mucha isi ya nzenza ngobso maturin albena dikandi ya bat nyosu apartia le fini tinazu wap kisali ya npesinge wap kisalu ya npesinge me vilu la madiela zanga mangentwenya wap kisalu ya npesinge si mucha isi ya nzenza mutil mumboshi ngobso maturin albena bancha bao pesinge kisalu ça signifie que ya kena condition kuna. Condition ni wapina. Nzambi. Condition ni wapina. Kunwa mengi ya dikandi yange. You know comprend? Condition ni yina. Mumetal ndumu mwesiku nimekuzi ba TikTok. Yan metubo yan ke famille ya Butambongo. Yan gana bugla ba mbosho. No, ben faut ben tungu monument kuna. Faut ben dédommager ba famille. Oba ime kubwa ke ba soldat. Ba me kwente kisu mweli ya bao mosi. Bao mosi me kwenda na mesi ya Mikuyu. You comprend? Ba me kwenda kufwa ya mpamba, ya nkatu. Ba me leman ku résister. Ba me leman ku nwanina mweli ya bao, ba nzuti ya bao. Ba me kwenda kupesa bao mosi. Il y a une répétition des choses. Tak ni mam nyos kana vutuka. Bake fwa beno. Bake mwangisi me losing. Parce kaka na manyime baku bulaba maboko. Donc nge mfumu ntoto munu pongi. Bental munu pongi. Bon mmekumkwen sala. Mmekumkwen sali bamboshi. Munu pongi kwen sali. Munu mfumu ntoto kwen sali bamboshi. Mais ben kuyu fulwa. Ben kena kati ya mpasi nke mansabe. Mais ça m'naiki. Parce que ben nous men di ma condition ina. On comprend? Bet que tuba. Ben ngana le manakuwa. Awa ben fo kaki mpamba. Fali même quoi ben fo même kagna na kunwani balupangwa beno. Benin me kufwa fallait ben faut même quand na terrain parce que souvent na terrain ben na kunwani na vraie cause mais ben me kufwa sans ben me kon pesi nzut na l'heure ya ba Mikuyu mais ngeke ntwenya ngeke na kulemana na kupousser même moi mayindo wange ntwenya kana kulemana kukanise o menzile ke mbive mu baluka oh non mukweni kaka
machine que l'autre m'a ku foive. Hein? Donc, même capacité, il y a ku viru la madiela que n'a ku manquer. Mais et bet ya ku kuba ba nzame pesa mayela na ku tuadis ba bantu benzol ke bet ku dilawa ku dil beno. Hein? Si bambao ke na deuil bemik bambao baba na deuil sa bambao ke bantia république bantia franc-maçonnerie bantia ba boy ya ba yudi ya luvunu. Comprendre? Bet ba pongwe. Ah ben comprendre ya, hein? Comprendre? Ponke tuba na nkumbi ya mosi. Ponke tuba na nkumbi ya bantu. Belen toulevé 50 887 signature ya ba Congo na kati ya république. Ba Congo mendi mkubaski na république ya bao. On comprend? Ba Congo metul kinyemo. Ba kunu chabet kena kumbanga na kubaski na kati ya république ba metal ba mama. Ba mami ya bao, hein? Ba ngwankazi ya bao, hein? Ba leki ya bao. Ibusi ya bao. Metul kinyemo ba metul tive betki baskawa. Me bao babana mutin ba mbao. Mutin ba bakena kumanga na kubasika. Ba me kangama na république. Côté république bake kwanga bant ba intu makulu. Ba me sukaka ka asasu sena assassin. Mngepsuke mucha ishi anzenza. Kisala ina yangena servir république. La république est connectée na franc-maçonnerie na ba yuda luvunu. Benisi me kangama na république ina. Côté bengena talaki lengi baka na kufua babantu. Bengena kukondwa na kubaski na kati ya république ina problème beni wapina. Je comprends. Donc moko kwen tamingve le métal qui dit ya kunu tebet mbao. On me comprend qu'il y a un vrai kata spirituel. Mais kata spirituel me le trouver. Mais que kutu ya kufunguka mutin marke mesebet ke mutin je marke nga na mpipa na ntango. On comprend. Mam ni mamlen salam na kitombe bet ke talia. Bet tubana ben ko na isi andoto. Bet ke na isi andoto. Na kacha maza bet ke na kacha maza. Na mfinda bet ke na kacha mfinda. Na dizulu bet ke na dizulu. Na kati ya ngomba betke na kati kuna ben kote na kati ya mupepe betke na kati ya mupepe bene ne sakanve na mambia ya ke mambia ngolo beti tubana benti banche bake salave politique benowa banche ai ke salave politique mambo nyos ke maka mambia kimpeve me kimpeve abau ya ke kimpeve ya tombe kimpevi ya kusalimbi sama baku lulendo yin ngeke dila ngeke na manyongo ngeke na kukwa musaka pao bakina baka lulendo yin bakina kunua menga na bampasi yange baba kina baka lulendo. You comprend? Ti kote mfumi ya batu metubiti buabu ye kantangu mukula Congo donc pasimambe ya fédération nikume metal Mikuyu kena nganda mamtu kena nganda bansalulu bandi atulu mayindu nikume metala bakena kubukela na babana na kuiza na l'heure ya Mikuyu na kuiza Sosa Kisalu tak na pondo monyom ben ne ketal ba mame markin ni ba pondo monyom ke mingi na ba république mingi me kak ni na pondo monyom yina ya Mbosi Brazzaville ça va mettre te bas ignorant que tellement mingi bim bantueni mokuma ba bimpumbulu kimpeve ke diave bakia kukangwa ba mes na musila na mukombo ya satan ni bakana kubenda bantu wa bambisi
baka kuiskot na mutam ba mosi ba metuti bakina kinzambi kunbaka na babizinga meku ya kukauka bizinga meku ya kuyuma ba metu bakina ba mabundu ya misioni ya mipelo ya bangunza kuna nyonso meku ya kukauka atamosi kuma bangunza taladi ambia bekakini ba kong talai ya fédération. Vous me comprenez? Donc, batata na mama ponge vena kati ya république, hein? Ben quoi? Ponge ba sisi nkumbi aina banzonzo ya bao. Sam ponge len zonzo na kati ya mbao len zonzo na kati ya ponge. Hein? Ben comprendre? Bemi bwa kwa sal ki mvuki ya ba ya république ya ba cher compatriote kuna. Ba ponke ba matriote na mati ngudi mtoto yena ngudi Mukongo butama na nzila ya mama Mukongo butamaka na nzila ya kento nokuwa mtoto yena ngudi yetu udikilanga Mukongo butamaka na kivumu ya mama matri betkeve ba patriote non ba tatama inke babimi ba ya ba loge ba kwenu kuna ya ba cher compatriote ba kwenu kuna ponge kunve ponge akutela mlangi takata federation ya Congo mutini mosi batika ya zinga ya ntete fumu ya kukuba kati ya lwango mutini mosi ba mama Olga kencha ngolo akubu na kati ya mpangala mutini mingi mosi pe mvumi ya nyaji mvumu bilangi mettez la manangi. On comprend? Alors, moi, kata spirituel ya beno. Bet me zanga ma marqué, bet ke na ici ya, bet na kutala beno. Moi, me na jouer. Bet tout le ben fédération, bet me beaucoup ben ba kunut ben quiz, ben ke na ko mangaka kana kacha république. Men ko mbul ba kata ben ba loge, ben ke fwa ba jeune kuna. Ben ke ben ba jeune net moi ba nswini. Ba jeune me kuna l'heure Mikuyu na kusosi kukumba mbulbulu kuza kufua ba frère ba mbulbulu ya mbosi donc ngen jeune ya mukonge me kuma boy ya mbosi ukendela mbosi muti esi anzenza ebite tubana betke fua benyo su bentum na ba grand bet nyosto ha betke na tubla benya betke fisbe na luvaku la les simple à luvaku na ku recycler ben na luvaku on comprend. Membre de la fédération, il y a que des membres de la famille. Mais tu n'as tout là, ngolo. Position avec clair. Membre de la fédération, il y a que des membres de la famille. Il y a que des membres de Mvuku, il y a Congo, il y a Inza ya Mbimba. Mvuku, il y a Bantu na Inza ya Mbimba. Membre de la fédération à Congo, il y a que des membres de Yandi, moi c'est Mvuku, il y a Bantu de Tanzambie. Si bien que ça, bien que tal bidimbu. C'est bien que ça me l'a bien que tel bidimbo. Mambo nyostu. Depuis tout banaye. Nyos peut que tout bas que salama. Elle me comprend. Nyos peut que tout bas que salama. Mais non ben zoliki. Benin que zola ba mbikudulu balu sambulu. Ntang bet que zonza yame salama. Et ben que na kukondo na kutala. Mengi kati ya kuzungudi na kati ya tombe. Mengi kati na kati ya mfuanga. Benu zoliki. Nifa so bengi na kufukila benu mosi. Ime na kufukila benu mosi benu zoliki. Beto bacha kukuba. Kwisi dilili na bamvumbi ya beno. Bamvumbi ya benu betke tulia na tia betke yokiao. Vous me comprenez? Moke sukuni kuna. Na nkumbi ya nzambi mpungu mfumi ya bakongo muntu ya kuza babantu na nkumbi ya bankoki ya beto kubana luango ludima na kinkala nzila kukuba betke na kati ya republike ya bave ya babinzambi betke zonzave na kati ya muntu to muntu ke zonzave sam na kati ya beto filosofi ya konke inza ya yandi ya kaka nzambe puke na kutuadisa yana kukubikisa babimi ya ngolo
na kubingisa batu nyonso ya république ngenge kuza yimbila ya république kilumbina kuponse beti ngeke na leki na kacha fédération kilumbina ni leki yoku benyos na kacha tia beti na tubla benyao benizaba beti na tubla benya clairement Pompidou zaba ngwebso mature nzaba nko yufulia nani nzaba ikienda salama na bakouloir batkena tubleni batkena tubleni tu comprends parce que balumbi benga tana betke connecté à mingi tu comprends allô ouais je suis en live. Est-ce que tu veux que je finisse? Attends que je finisse à moi pendant je finis, puisque je suis presque à la fin. Je te rappelle. Ouais. Ok, d'accord. Voilà. Ça, c'était le Mfumu Birangia. Ouais. Ouais, tout à l'heure. On comprenait. Donc, c'est ça. Ngosugni kuna, nzambi bieka beto, bankoko bieka beto. Ben bakula mambia ke ngolo yakina ba mutambu ya kimpeve mingi benga na kubakula ve meka baini kana mesa kukuba kana kubakula yao tatanzami kubieka ankoko kubieka ya ba colère ve mkonke kile manzao mkonke koko konditadi koko konditadi koko konditadi abu pia ye